Shalom bathandekayo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ndiyanibulisa nonke kwiziphaluka zonke zaseNgcobo egameni lika Jesu. Kukwesisimemo siyamema Apostle Diko Church of the Lord, uyanimema nonke kwimvuselelo kwiprayer, special prayer ezabe inge-29 March ngo-4 emaxesheni. Ungaphuthela, ungaphoswa. Wonke umuntu ayikhethanga ukuthi wena ukhonzaphi okanye ngwaphi, kodwa nje siyanimema egameni lika Jesu under Apostle OG Diko. Uyanimema nje kumanzana, izani ngokunintsi benu niphume kwindawo zonke enisuka kuzo. UThixo uzobe mninzi pha esenza umsebenzi wakhe kakhulu. Sithi nawe Ngcobo awuncinane, uThixo uzozibonakalisa eSport Ground eCankwe Hall Community Hall. Sizabe sidibene khona phambi ngo-4 Saturday emaxesheni ngo-4 late. Ungalingi uphoswe mawusuka nje esingcwabeni, uvele nje isitulo sakho sabe sikhona pha. Into enkulu ezabe imile pha, andiyazi ukuthi izabe ingusize bani, kodwa nje siyamema egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wozani nonke sizothandaza umthandazo wabantu abaninzi uyeyisa. Siyanimema ke nonke, phumani ngobuninzi benu, ingcobo yonke neziphaluka egameni lika Jesu uvumelekile. Wozani nonke nina nisindwayo yimithwalo, nizophunyuzwa pha, nizokhululeka. UThixo uzoninceda, uzonikhulula egameni lika Jesu. Asiphethanga enye into kodwa siphethe igama elika Jesu lodwa elikhulula umuntu. Nizobona nani uThixo uzobe hamba ngenyawo, eme ngenyawo egameni lika Jesu Kristu. Saturday ngo-4 late masidibane khona egameni lika Jesu. God bless you in Jesus name.